ku kiraro bari gusasa tapi zitukura ku kiraro nimuzana abafite indabo bazenyirazo tapi itukura agendaho yemye ku nyogosho ya Gacube ku mucongo utaye ubwoba iwabo w'imari iwabo w'umupira iwabo w'ibyishimo iwabo w'ibikombe by'isi byinshi iwabo w'abanyamupira iwabo wa barondoro zitagira ingano iwabo w'umwami wa Ruhago Pere hakomoka Estevão Willian yitwa Almeida de Oliveira Goncalves alias Messinho byinisha Samba Boy byinisha Samba Dobeira byinisha Samba Rundu byinisha Samba Capoeira rangiza Gravy Beast rangiza Van Dijk Virgil abisoreza kwa Iceman bamushyira muri freezer arakonjesha agira ubutita arangije arashwanyaguza aratatamura aranogonora araryama kigabo aserebura kigabo atsinda kigabo shimishe Nzomareska yiruka stade yose nka Mourinho kukirari byishimo stade barayititiza Liverpool barayicucuma Chelsea kora ibitari byitezwe underdog induka master Chelsea Gorazo Yes! Oyo mupeti w'umunyabrazil w'imyaka 18 yonyine hari impamvu bamwise Messi w'abanyabrazil hari impamvu Chelsea yamutanzeho uyu musore ufite ubwenge bwinshi skillful talent man uyu musore kabisa ufite talent abanyabrazil bakomoka France muri ready Movich na Chelsea Estevão Willian Chelsea bibiri Liverpool kimwe na gonora kitu finito Moise Caicedo Erinino Moy Soniki mari rimwe Noshimari kabiri arayikaresa gatatu shira mu gipimo sinaipa uzuye sinaipa dausha rekura Katiyusha yes Gorazo Vugati defense ya Liverpool ni chambo Sonika muri mediane na imazimi tsirangaye Rebiza muririmo Georgina Mardashvili umunya Georgia amuikaze nyuma ya kuza simbu ya Arsene Becker anavuga ati karibu muri rutazima wa Premier League karibu mu rugamba rw'abagabo uru no rugamba rurwanwa n'intwari ati karibu ngusake Mubicho ni tipi ya Chelsea de Bruzi kimwe Liverpool ubusa bamwita Moise Caicedo our Chelsea our the Blues our Blues bamwita Moise
Rekurisho muri plafond. Aba Blues. Magic FM. Hey. Bamwita The Iceman George Mamardashvili. Shyira muri freezer. Barakonjesha bamugira ice. Bamuikaze muri Premier League kabisa. Nyuma ya kwelimina Alexis Macaristel aravuga ati n'ubundi umaze iminsi muri meforme. Kubita jedi kormashike, kubita crochet extraordinaire, maze asunika imari rimwe, ayikirigita kabiri, ayikaresa gatatu, rekuramo katyusha, fungura AK-47, rekurira bombe mu maso y'aba Liverpool. Mana we Magic FM. Yewe mbeguru atashore katire kodiga kupomates imbere Samaria bwenge biranga Baby steps pampa nziza ku bana bose. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bakana na pasa bana b'ikipe Chelsea bacanganyikisha Liverpool, amaguru yabo n'amaso yabo yose abimoso ahindura pasa Gitenzeriya. Umusore bita Stefan Willian aravuga ati ngewe navuye Brazil, ninjye mwana mutoya muri champion Brazil, umupira userebeka mwizamu Mamardashvili nagamenye ibyabaye hariya, atanga base Chelsea 2, Liverpool yayikaraye iminota, Liverpool izayibabariramo. Liverpool vunderezamo, shumikamo, deposamo, finito. Bamwita kodiga pomates. Yitwa Frank Dutchman winga machachari goal scorer international. Yitwa Rangne kuyu musore muremure w'ijosi rirerire, akaba umunyabwenge cyane kuri konsinya za Arsenal akazuva kurusha abandi bebe. Gorazo fata kurasi neza cyane yitwa Mohamed Salah Ruzgarimo. Reba neza cyane witwa Alexander Chusa Isaac kuri manieri nziza cyane, assist y'ubwenge. Reba defense ya Chelsea nyinshi ibereye muri Frimori, ariko abasigaye birasa nkaho barindishije imyugarizo, barindishije amasara. Reece James Lewis bita The Beast ararangara, umwana muto we nibyo binigo na mwana usyaravoma, yitwa Joshua Kofi Atiapong eke Anko Tosini ararangara maze kudasigana na Robert Sanchez Lynch, maze arangije arekura umwubikano. Liverpool yose Movich na Liverpool de kopsi baba. Liverpool kimwe, Chelsea kimwe. Abako
muri he hejuru bamwita Kodi Mato Gakpo Chelsea kimwe Liverpool kimwe mama mia ni potabara